catch a situation. Papa, Embra, attention TV. So, attention TV or oh, YouTube patch. For do papa say na Valentine's Day nti o twen adwo ma me na wa pie mu onya time and onya bibia hwe ka say on phone so na attention TV or live YouTube okoso a patcho ona o wasem say we show komo ne de editwo ene Valentine's Day nti hwa ma fa me papa pay ma fa me ho if you say vows ni na edi mini kanchema nti nya na me di attention TV ahanu say ma kwa babiem so edeba enkwantana so Ebisa me de etnemo ede ama D4 Eric akosi entry wakwa be kakra enti me akosi aspakos ana ne mitnem de ama ne yenya sofo SK ochre hanu say anu say danida ene no ediduma we ne de ye wa guest kokra when so akodru mu sunsun semu papa we say edu so na twon komo na wankasa na obefre adwa say Valentine's Day na okono on twin sign na on hwe show na ansa na watwa so man sesa onjina baby na on hwe show no ohwea na de aka no abetwa so ebusia Reverend KK edu eso hanoma oye in Sabem area minister edema Mozambique Church International Safo SK so Kaswati Junction Muzama Kaswa Kantimpo so ono so and so penia ohono na ende ye hwe ya ase me hon fa me honam ye memre me honam me ya mako hospital doctor se hwe enimi mu me kwa asore ye se entoyare no eno ne den ebede den ama me akosi aspakos makase obi atoyare e de ama me sunsun mo one was saw in Pantana so Ebisa foundation University Fountain foundation or say na Valentine oni de do ya do ye nti Valentine's Day ene oni ni kunu ana ekodi oni ejanka mo browa ene wona ni bie ana ekodi Valentine's Day no nti oni ne nsa enka wa ye de no nti pato friend no 0542985 05483025985 na ankoye se Ghana ene Comoros football boy ya wo share Ghana da bi friend na monkeka wo shen bobi a ma ne njone a mi twa me ho meba na wa fro obi ma mi twa me ho embrace ya so we nya bread edit try mommy try me ho edit advice na me dey kan kai no with name edit amadi for Eric akosi entry nkwantana so Ebisa enye ene ye wo so for SK Ochria owo Muzama International Church hanu say yes so Reverend KK Edu and so hanu say American no be kan say penny enti assemble high restaurant na say ne ye kosum semu o se we di Valentine o kopa o so we ya no ahyentare bi akọ so bia na wasa na be imagine na dey otui asi brofo beka na o di twi na di twi onim yare a wo to ama da bi nti ene ye educate you ansa na so why date bi na wo hwede nkoyi no wa wo hwede fro bi na ono nso fro bi na ka chene say enkwanta na so bi say ya D4 Eric akosi entry ele be so mo YouTube live no cause nene akosi aspakos wa de red and white just no so di Valentine ai bisia me say me no me fon ko mo chebu na me fa me hon fa ho piti oya sun ni kana ya me de me kasa ko nti na then e be ma wakasa won di Valentine because akwese we are still finding na di Valentine why are there pa ma me Valentine kan wa sam no emre bi abesen ko ne ni o ma ga e ba en check 10 years na isuatra Ghana for your copyright anta enye yesuban enye yemam amamre aye bruni bi na de oye na omode abagana na yenso ene edidi echi e bagana wo be di mi da sesa wonti a edu ye bi abarante kura mo bi wu obi koko bra obi koko nyayare enye ye chise no nti e o man no man no nipa ni nya aso be ko anim no e ono de ye ndwene ho na niam afi obi kroma anya mfa so ye ka se varant we what is this
ya de abeto oman gan na mante na mabawa ye bedi we yachi ento mammo anwuni no nsia obi bepira wonne nyama bi wo wa Bible say ye wade nyina ho kwan nyina na fatai Ghana ba bi esese ye ko ba ye di mnyamnya mpefo nyina di baranta what is nonsense oman Ghana Reverend KK Edu mama akaba da mo akaba yeah me de ibi aboko ya me ado da mo bi se wonsa me o Valentine no say go for kasa yeah dice o kan twia nga betiase na go for kasa minti ase de minye no mzundi minyi but betumi aka say ni ani papa wo me no awoda krata o chiro to wona me hwe emfia sisi a me no kasa meji no menya emfia dusia mana busu na minta anka ba sisi de mze metwa di sata am papa wo me no bibi ti say Valentine ni amwe keke aba eneke ti se ni mranti aba no agro bi ti say no na omani jo aba omo broso dia ye benefo na ye weti no ania awoso ye ne say yetu omofo ne papa na broso no ya no mudi bibi atisa but e wokonya omofo so a omudi a wonti enkaboni bia maybe almost Valentine into almost in tone. Now we share a book da chocolate no so a emba o me no bia omo pre car ho say me no friend me ba ko esu ma tiki like car na ba no so we na eni hwese nti me empire me bodies ade ba ko eye me ninje anasa me dwin ho a bibia Valentine no me ni gini se edu ni mbere na me koda na me dwin se ade chiye no ebeto me ndi ade chi pa na Yakobon no o chechro atasifo di na se me sori na so bo me din se osofu JKK edupe na me jisupa na fi makoma to me ese me di Valentine no me di eninje dano di bia me di ji any specific day bia we say we ni evangi any from anapa to I don't think it's necessary. Okay, that okasa no okasa enije ye na ye topic one fantana so Ebisa no ye hwe entoyare eden ene entoyare Ebisa asemo. Asemo ya we say bold in Ebisa. Okay. Still ya obi bisa me komo no say Bible dey cry nsemo no. Edan me no obi di nkomo na me gaje nze. Yakobon na yesu no. Ni MTN number. Woni Yakobon MTN number. Bible. Number. Obi so Vodafone because Yakobon so MTN number. Okay. Yakobon MTN number na me dey ma woni. So we tap use that number ya. Obey free wa dabo. Okay. Yakobon MTN number no 3. Jeremiah 3. Asemtia e wo ne se frame na magioso na ma chiro nneoma bia enyinta on frame Yakobon anase Yakobon so o mfiso mesi from and we share Malachi chapter 2 verse 7-8 na o say osofu bia na no si nyamde ndo o twal de do mewa de no free ndi wo purigi Yakobon telephone number na reception na ote wono reception is oni so for no go fa Okay. Ndi nyawo bi say wo bi say yamyo Okay. ndi na me say meye na ne wasi ni ndi me yi wa no kakra bi me for go deep in there Okay, ko di ozi ya me hwe be ti e kwanzo a be hwe wa fadi a wa fa ya na nyawo ka so ne say wo pe agye kwan akọ Valentine. Disa me no ko deep. O say ye hu nsunsuanso a
ye dina ye ndi ni ye no e betime dia brɛ ene meka kakra bi achi kan fu ama wokɔ no ahwɛ ɔkwan so onu sɛ Valentine no anase sunsum yare na wo kan ebi ye nya wo awem okay say o hye fu mu nipa otamu duru a ye gye awo no okay eni nya na de hwɛ nkwala awo na ye gye wo no nipa ko ba gye wo no wo pie awoto an mu no already go start to wan hwɛ ni ya baby a o say u ba sa so a o we si no otumi sesa ni especially yare na yetumi ba ya wo foro no efi awofo no ene me ka chi o ma wo ya ababa wo ya ade wo fi asem bi ti se ese we ni kan chuma se asem tenyo den yo eno je e pa chi o se yakopon bo na wo fa efura e ma no nche ni wo fa efura and try say wo be dware night walk outside we dware I want him. Obiso me pentem timi go from mu kakra no gina wonti. Abonti no esunsuma mo fa mani hu no. A mo twem no o doso. Wickedness wo. No bi a mo so eya doye wo. Enti wo dware esumo a oba wo gina bonti edware a sunsum wo twem no ya. Now me no be kasa na me ka je nse yare anase obi utware a wusi obi ewu oh wan yare o en ogura no na ma na wo se wan yare na free asin kete sa na ni sunsun de na eni wade en both okay sunsun yare no etumi dada nimba o yeshepe kakra no we o kakra woni andawa o wi o kakra eju ni ma tembi so be say we avoid this sunsum yare na say entumi nkan wa me ma another quotation in the Bible first one there me count me ma onya popon telephone any MTN J33 the member Vodafone so ma okay Vodafone L 181 Lamentation in Leviticus Luke chapter 18 okay. verse 1 me change L 181 and 18 asama e wonu so say wo ye ko pese wo avoid this and me na pray always o na me ko edwuma man kwa ya ba me ko ntem no we jana wo ko so da pompa e pa bo no so nye ade e bia eno me ka che me wife say ana me manu ne me no because me level me do no me a afi omumma me sofo asofo dina omo da tare share bana me penin e ka say me comfort in go edwuma no next year na me 40 years in the service wow service you know for me and into me give me 2 for say with you Luke 18:1 man have to pray always in order not to faint I'm one page one toba who pen jama ko ni nempa boss every minute every seconds in concentrate in Bible yet ya me neka say kura no e bomb by because mind communication each them say every seconds and the mind travel about 30,000 kilometers. Why do you know? This is a good say addition in them baby. The Bombay. Na ensu we are say susu mi yarba no mo kare na rui e wo. But ade a me dwumi say entumi enkam anankam asefo ne say. Mama o MTN. Na mama o P91 Psalm 91 verse 1. Because he that dwelleth in the secret place of Most High shall abide under the shadow of Almighty. Diakopon na yeso no we adwen mem diakopon na bono hudua. So obi obenanti me secret place and say me come from here you know obetse me nwi na ase
ɔno no aka it is one hwɛ ma sɛ bi to wonante hɔ na ma sɛ bi to a ɛbɛ mo so was question answer but the end so sorry ya na ogofa sam 119 na wo kind of there is a regulations about they say what kind coffee what kind of ma embra wo asị ya bụkwa na chaba na ha ta oso embra wo na embra no ekesi edoso but no ma otre ni ma otre na mi je si na ma che ose sunsun yarba ya top ni ba okay na ma min ko sofo eski so on this na dwentwe e wo entoyare no enede ma me akusha oba no mama nchia mukra the war me street and on fanchame and then me buy me tearful nyina me mo bia say 12 abonti Ghana 12 good afternoon me mama ha what is say we yesu baby na yin program aye no mo hwe na mo nye no bibi ti say ade ohia ntoyare wo papa di ka kira baby say ntoyare no bi so ye awom ebi ye ayankofem say madam ebi nso eye wedidiem ye dika no okanyi nse wansam no ka awo kira wade bi and maybe aso ya fa no troka nkantete no so oba fa yefu na otayi no ho to so a oba na wo ye no wa na ya re tuta nkantete so min twa no eno na say no what dey say onyima entwamfu oh no dey that wo ho eso no okay ye ka yare mfu yi but oba ene nkan ya tre ese wo ka akra ka so nyina biku nyina be akra be ka tete me kakra be nyinse a wo beta yi wo ho atoso o de tumetwa nse na se na me kokoda so okay okono wo ba no wato yare amane time best ni tinto yare oba bia wo betumi odidi wa abonten bra ko eye huma fosu be ni wa abonten na akola ni so say we say because I mo wonti me ka 1 minute so to be say Elisa visa o say you see him say mu no akola na chide na wo ma no be enti atwa na kokwa do me ko na be no ko na nya fo ko so ja akot so ko ya tutubu ha ya ware no nkyerɛkyerɛ na namre ne yenya mre tete no ya ma me no ma wo muti me di dase ye kyerɛkyerɛ okay koko akola ne de wa kyerɛ wa kono de but wan kyerɛ sɛ wo to adi ni wo kromu a ankanka okay wan ka sɛ wo to adi ni wo kan oba bia wa fa ye funu bia from baby en pa 7 months oba bia onyim bia wo 7 months 8 months 9 months no asem wo enti sɛ wo to aduane wa abonten na wo di ni wa abonten a ye won crofre ma me nyame bo wiase na ho ofi nipim bo nipa senka nipa meye so kin kan genesis so se men no me mo se me bo nipa so nyame abo nipa na watuma transe aka se men no me mo se me bo nipa sister mo me nyiro nkwachi ye ni to aba ne ya san be tikas sister men no mo se me to aba okay na that is nya onam na dwe wo so se be baso aso nipa na disappointed or defeated in totally. So minim strata. Nti se nipa ye wo wiase no mami. Ya born in fact I don't know. Ya me onidi. Because be fin ni ye papa na de money to anika. Ene ya papa. Nti nipa be wiase ya born some. Ya fa adwin money. Sister, what be your question? I feel na mama sanko. Ya won crofo bi wa wiase se ya. Ya di nyam suma kata ya ni inka tete de oba wiye ma uta kwawe o ye konfo first we shout akwawe di sini akwawe o kremoni but na obi aso ye sofo no be obi di tinti ya di nyam kata ni amaso but bonin ne dosu ya won krofo o man ga na we ma sister o mo kita sunsun bi ti adro bi wo tekrema so o mo ma so se o mu se wo didi wa bonten na ye pemfo ano de yare bi o na ni boss e be kan contact some of no omo ewo ho some of their painful kwa omo de nkwara ni apemfo nko am be se ni pa sebre
Normal person so do about it. Yeah, can you start if you baby ba. Normal person crowd do about it, maybe you. Yeah, yare baby as in Yama baby as start if you fun and I yawo fufu. Na nkrofo de banana me che on. O ma tete do won mo ma poswa. Se na ni pop open for so na se o body ni baby wo nufu. Wo yefu wo abonte a akan. Wo ye dia on fa no me kan beto mu akan. Almost some ye nipa say Na me so ya nipa ya wo adwuma mu office or market or efun ye nipa on so sa na akan. How do we want to try to figure out easy? We are seeing easy sir. What it or they draw a draw motor they are taking maybe almost on the bell. And the son or the yawa and Hano or you're not doing so ya to send them more on a young for the same boom sanity. Ain't he said? Saya your friend or Aslan. Saya your friend Aslan. Has some fish roll never. If you need pan or transfer ma or be. Let not me transfer. And it's some answer what kind of once. That's not okay. Would ya is some. Nti so nya hu ape eye adwuma eye spiritual attraction ebeba abefa nti se wudidi aduane a wudi no abonte eye hu pa eye bo fruit na to gbe no wudi no openfo ohun pe okondo wo beto wudi no abonte a ehu na me dio kokko aye toto ana aye chi ene kati wudi no abonte a sister what do you be betting no answer na enko inti baby a wood ni nipa o hwe wo o de ama o da inti wo ba wo ba no wood e di 4 days pele yare na kan ti yare na kan me o get my for okay you be say me so ya no bi ka say ase me wo me ba no me ti say obi be hwe me ba no na ondru question me bi say na ondru 1 week no be share no and so obehwe ni me na yare na ba na chere se ya to ma ne da ya se ni pa na me kan se wo ba ne na obetwem wo da echi otwem no ti sa kwala ne so akan o ma wo dem wo but tunsu mu no o ti akwala ne so akan okay se obesrawa ebi anote be wa wo no wa and your dobi so to me can't just say we woman. Into Baba Sra or Besra Wape Akan. No, almost me who say I did we woman. Ah, no, yes, I did. Exactly. What to me, on himself until you walk the watch or Becca said, I course, I was I deal with me too much. I just said the bear now, or Becca or Maca. Messiah, you're only petty discretion like that. O nti sunsun sama se ambacho ko bi etna wo nchen na usuru ana wotini pa ne kaka na o ho aba wo so because we there it says so yes we anyim wenti na aduya fa bi encounter to no doctor na we ye dey draw si ja so twe ma wo no bra ko be ma ni ye won crofo bi o mu se o ma address take am o se crofo bi to office o se crofo mami nro poni susu fi o mo de nam se nya me ba na opa ye won to ma camera bi ana tv video bi ana sa nka wo ni pa wontia ye won crofo bi wo ha sa de wo ya make se wo prafuo wo bro fifi o ba nchi fifi wo dosi no o meko no wọ́n mọ̀ ìdúrà mọ̀ ẹ̀kọ́ ní ìtòsí ọmọ ìtì ẹ̀mí nínú ẹ̀bẹ̀ náà ó tẹ́ wọn ẹ̀yẹ ó tẹ́ ní kẹ̀kẹ́. Wọ́n bẹ twẹ́ mu wọ́n fún mu a aka ẹ̀yìn no. Ẹ̀sẹ̀ yẹ apẹ́ fún ọkọ. Ó dàbí ọ̀dẹ sẹ́ market sẹ́ fún nyinaa. Nti sẹ́ nípa bẹ̀ tọ́ wá di a. Mi nà m ká kyerɛ o last week ní mi yẹ program mi ká kyerɛ sẹ yẹ obi wɔ hɔ a sẹ ọbẹ̀ jí sika no di ama anaasọ ọdẹ bẹẹ ma bẹẹ mo gyina hɔ ọdẹ ato ne nsam bẹtẹ ẹnna yẹ nya adagye nsua amammerɛ nti no anse yɛ nan mu wokɔm a there is secret nti sunsun asɛm no ɛkɔ ɛfa so tɔ yareɛ no yɛ ɔmmere bi wɔ abɔ sɛ kɔnfɔ no wɔ kurom wɔ nana di nsini no ɔse abayifo akɔtɔ yareɛ ɛde aba yareɛ abayifo taa tɔ tete no yɛ ɔyareɛ bi yɛfrɛ no ntoburo ntɛnkyɛm eba ye nkonkon ye wo yare bi titisa omo de ba omo kotoba na mbeifo no
When say microphone akotaba. No me about the we say. Yemfa ball and kogu nkwantia. Nti afọ ye use and professor and no use security. Ye twama nkenso ne de atokwa ne finfini. Na ye de kora. Calabash ketwa e de sia, e de sia. Ye de nsafu egu. That's not. No when the ball agugu akire e bi anso. Afie. Say never. Na ba kru mu aduru a ontumi ntra. But ene away. Ye nyina ya asofo. Di yare ba kru. Ekwela wo mo fa so to yare ma nipa no endoso. Wadafo bi ato ekom do. On say school for the tenya. I mami. Yeah. Mami. Oh mami. Oh. Mama kakra on fa sa. Odi o papa. Kakra. Sister, we are saying na hokwa. So that's it. We are saying na hokwa. Enti so ye da. And so nipa hine tumi bom pae. Osori dwaria from Kaso to Accra traffic iti. Tweta ma misi. Opentem. Dwara no na se oh okora. Ofi adwuma mo obedu ya. Ye ade nyame adwuma do. Ade nyame de abo nipa bosia. Ade nyame dwuro wo kan se hwe. Christ se hwe. Mamu mre wo Bible. Minia say ye dem Bible ti agora. We ye ti ase wo. But say nyame we nyina ekoso. Na Inti Bible asofo abi Bible say ya adwene papa say nyame kan da ye. Nti na ya adwene pa. Ya adwene pa. Ore to ya le ma grofo. Mami. Ma sema no. Say ye trase na ye hu say ye sitia anke ye behwe ya kwani. Ena akora nkwa ne to yare ma no. Okay. Ye to yare ma pani. Yare bi ti se tware. Ni aba odi mu abra se wa wo se wo ye o de be ma. Then so na de ba. E tware no. Otumi de fa sunsun. Odama. Otumi de fa ensam. Otumi de fa nsum. Ebi so wo a okọ ba bi okwakoya ayi magician wo. Oya de ni bia na wa soma no sunsun no be ba wo direct. I don't know. Say one imagine there. Okay, oh, and only I didn't sacra. This and Bible never be a push no. Or not what on to imagine, and I'm on your coupon at Dama. I'll come back to say. I'm a call Reverend DKK and Bono. Da, you enter telephone numbers. Amen. Yeah, for some you go look. Na make a Joseph. Me aso etwumo. But me ya kwa say me wura. Okay. And then me so for appointment in the baby kura. Okay. The time I share and sang me free and do me see winter. No so tell me say onam kwemu eba intimisia measure. Intimisia. It make a question now is very good. There's an appropriate time. Say, I'm quite my bummer meeting about Jimmy. Now you can know it's true anymore. It's true anymore. I'm a mount. Upon me, the telephone was in one and the media. Grow. Aye. You go only grow no man. Revelation chapter 1 verse 3. Until Revelation R1 3 down. O say nyanyimba nyame hira no. Isi ano one way nyame hira bonde. Say dem di kan MTN no. Di ajiso ne ye cho no bi. Na grow no ne awo ne say so binya da jere ekenkan esua de ekenkan Bible no osua de bi na se o ka kire wa
Nini ya waka cho sunsun sebe wo mu no se wudi usu nya me hira. Okay. Ni bokin kan no ya me hira. Na me hira. Na wo so a wodi asem a ye ka cho no isie no ya me hira wo so. Okay. Try to make an answer. Eti the fun is ye sie. Just a wo konyim. Na wo fa saa how ni mo. E kwan so a wo be ya. But who protect wo unya protection is ebi ni say etufo something especially night time enyi wo ho ntoto so o ma dena na fi so nye bebia bia nya na gina e kan sem bia e wo say yeka o say yeka esunsuma wiase esunsuma wiase o okay ndi wana ndi yakopon kan bibi say mimi yesunsu ndi o mo so no mo so sunsu mo ni no kwale fa no kwale fam sunsu mo kwale gradually no yakopon e bi ni mo ni e bi no so ndi ba so kakra edi ne wanye privilege ya ba na kakra ewo anona mo man kan bi anchira wa ma summarize and ma bon to fe na me catch boy o se udisi a e be ye wo etina onye Solomon otufu no ene so wa hwe ha so meka se ya me ni ms normal na me no also can Proverbs chapter 4 verse 13. Proverbs 4 13. 13. That's P